основатель проекта «Хамок Монгол». Самандын Жапхман! Мендамал, илигинекте, ясынекте, ақын дұлса бүгінде, Монголын хан, құрын сайын, ақын дұлсен тәні, қалың мемдейдік сөз жана. Та бүгінде асыз суға, ежеміне кешті оған, үргін бір я. сайхан ежимэр мандат гоё. Одоо би та бүхэндээ Дангина хэмээх нэгэн сайхан дууг өргөн барьж бодож байна.